Pozdrav svima, u današnjem klipu predstavit ću vam jedan PTC sajt za internet zaradu. Inače, na ovom sajtu sve je 100% provjereno i zaista sve funkcioniše. Inače, sajt se zove Neobooks. Znači, kucam Neobooks. I sada ću vam pokazati kako da se registrujete na ovaj sajt. Znači, idemo ovdje na register. I klasika, znači ovdje se upiše vaš username, password, ponovite email. Sad najviše treba da obratite pažnju na ovaj deo ovdje. Treba da umestite email od vašeg platnog procesora. Znači ja koristim Payzu i onda sam Payzin email, vi ako koristite PayPal, Skrill i tako da. Idete na continue i to je bukvalno cijela registracija. Poslije samo trebate otići na vaš email da potvrdite registraciju i to je to. Ja ću se sad registrovati na moj nalog da vam pokažem šta se sve radi na ovom sajtu. Inače, također pitat će vas kod ovog secondary password da li želite da ju upišete. Ja nisam, ali to kasnije možete uraditi u okviru podešavanja naloga. Evo da, ja sam izvršio novac, isplatu novca sam izvršio, pa je zato ovoliko mala cifra. Znači, treba da idete ovdje i ovdje imate 3 grupe reklama. Najvažnije grupe reklama su ove 4 i njih morate da odradite, znači, bukvalno svaki dan. Znači, idemo ovdje pa na crveno. Sad čekamo da se ovaj krug ispuni. I to je to, dobili smo 0,01 dolar. Znači 1 cent. Znači sve tako idemo. Inače ove reklame nam dolaze ove ad price, gdje kod njih možemo dobiti 0,025 dolara, a najviše se dobija, čini mi se, 5 dolara, ali nisam siguran. Znači sve tako, evo, piše šta smo dobili. Evo još jednu ćemo čisto da pokažemo. One su najvažnije iz razloga zato što njih trebate da gledate zbog vaših referala, da biste dobijali zaradu od vaših referala. Evo i za sad imamo 16 ad price. A ove reklame ovdje, one donose samo po 0,01 kao i ostale, samo što ne utiču na vaše, znači, referale. Evo sad čekam stranica samo da se učita. Evo. I njih popunite i to je to. Čini mi se da je sveukupna zarada jednom dnevnom, ako ovo isklikćete, 0,025, ali može često i da varira. Možemo odraditi 2-3 puta ad price. Ako ne dobijete iz 2-3 puta, neće se dešavati da dobijate iz svih ostalih koliko god da ih imate. Znači evo, ja nisam bio nikakve sreće. Bucks. Evo još jednom, čisto radi primjera, samo da pokažem. Ali ove reklame, sve što smo ovo radili, ne predstavlja nikakvu zaradu. Sad ćete vi reći što da se klikće sve reklame ove za 1 cent i na kraju nećete imati skoro pa nikakav novac. Dok vam se uzme provizija i sve, vama neće dostane pare ni za žvaku. Na ovom sajtu ovo ne čini glavnu zaradu. Dalje što treba da se radi je, znači kliknemo ovdje na offers i mini jobs ako imate. Tu možete, ako uradite nekoliko, zavisi od poslova koje se traži. Evo, ja nemam nikakav. Trenutno posao sve sam obavio. Zavisi
znači koliko ih imate možete skupiti 1, 2, 3 dolara, zavisi, znači poslovi su različite vrijednosti. I uglavnom oni na ovom sajtu čine jednu od glavnih zarada. Također možete zarađivati od vaših referala, znači ovdje se nalazi vaš referral link, ovdje, samo da se ja vratim na početak, ovo je vaš referral link i njega ćete deliti drugim ljudima da se registruju preko vas na ovaj sajt i od njih ćete imati tako određen procenat. A drugi način kako možete da dobijate referale, a da ne šaljete ovaj link, je to preko jednih drugih referala koje ćete kupovati za novac koji skupite ovdje. Sada ću ja ukratko ispričati strategiju zarade na ovom sajtu koja je najbolja i bukvalno koju svi pričaju. Dakle, skupit ćete ovdje sve do 0,6 dolara dok budete imali. Onda ćete kupiti prvi paket od 3 referala, a 3 referali su vrijednosti od možete ih imati mjesec dana i poslije ih morate produživati. Sve tako, znači ljudi prave glavnu grešku kada se skupi 2 dolara da taj novac podijelu. Vi nemojte, ovo će potrajati malo duže, ali će se sigurno sve to jednog dana isplatiti. Inače ovaj sajt je jedan od retkih koji isplaćuje, znači bukvalno bez čekanja. Znači podesite zahtjev za plaćanje, znači odmah će se isplatiti na vaš procesor i preko kartice i možete novac podići direktno na bankomatu. Tako da klikćite i to je to što bi se reklo o ovom sajtu. Ako imate nekih pitanja slobodno pišite u komentarima, lajkujte, šerujte i subscribeujte se. I link za registraciju na ovaj sajt bit će u deskripciji.